Kanyang laki din! Ante, asino kadagiti agar-aram kin ni Venus ti mas bet mo? Ni Vince, ni Gary, ni Joel, wenno ni Roger. Apay ko maasyak nga iti agpilay. Kat ni Venus magtimaki asawa. Damdamagak laang jibet mo, ante. No asino ti kayat mo apakiasawaan ni Venus. No lang nga ti pangipasaran, nagugwapo damot-amay. Apay ngay akas ti dagiti agar-aram kin ni Venus, ante. Puro nagtatayag ken nagugwapo da. Kaslad artista. Kahit napintas mo ngamin ti kasinsin mo. Sa bagay matkit niya, imalaken ka akas-lakas tila ti rupa na, ante. Natangos ti agong na, natayag ken sexy ti pamagina. No siyak laeng saan anapatagay lang ha. Ti rumbeng apangibasaran, ket jay ugali ti lalaki apakiasawaan na. Ay na, no siyak laamay sa, ni Vince ti pilyak, ante. Kasla artista. Tituyak man pala balayo, insan. Agaramin daklaang iti reports ko. Apay nga iti balayaw. Kasano ang makaarami dak iti reports ko, ijay? Kat agsasarunong mo dagiti sutors ko nga umay pumasyar. Di mo kayat ti kasta, ay nano siya, kayat ko ah. Aduti pa ka kumikumak. Saan aday tagpapaaram? Ibagam ang aming kadakwada, asyak ti umay da pasyaran. Apay asikamu ilat tangaminan akanayon. Anya? Ay na, numabalin la kuma. Ibagam nga dabalasang akasinsin mo akayat na ti agpaaram. Urayak ida dito'y balay. Agtal na ka man, insan. Tarugyakit din ay ti aramida. Apay, addan na pilim nga agbalin a boyfriend mo? Medyo. Asino nga'y kadakwada? Ibagamot kanyak ah. Ni Vince. Ay, iso talaga tibet ko para kan kainsan. Ay, bagay kayo sika. Naggwapo. Napintas ka man. Sigurado, napipintas ka nagugwapon tumo dagiti agbalin nga anak yaw. Kilay bagbagam. Awang gayam. Ada ka di pa panamin ton bigat? Awan, apay, adda pangawisam kanya. Mapantag shopping. Nakasilis ka no, kadagiti kadakkelan amul tayo. Ah, ay kayat ko dayta. Sige, mapantayin san. Ay na, nagado nga agpayso ti sil ita dito'y mula. Nagmayat dagatang. Wan nga rod insan. Mapantaman iji shop. 50% discount kanukat. Ay sige, mapanta. Venus! Mabit lang! Insan, ay ayaban na kamo day ta lalaki. Ariel? Si kamot gayam ti mga ayab kanya. Apay? Naragsakak ta nakita ka dito mall. Saan ka diyan nabayag kun nga ibagbagaking ka? Nga admit ta? Aywan anya. Nimsamot nga min basbasahin na giti chat ko king kay Facebook. Ay, insan. Panawa mo day ta pangit a lalaki. Adapay ngamin papanan may kiniinsan ko. Awisin kayo kung mga agmerinda tayo. Nabsugak pay. Oray sa dino ti kahatyo. Next time tulaangan. Sige, i-message na to ah. O sige, bye-bye. Bye! Apay insan, asino day ta lalaki. Anyabot ng kilangan. Abot-abot ti t-shirt na. Saan sabi ang nagbugboy ti saka na. Ay na, ni Ariel dayjay. Classmate ko di college. Idi pa yung agar-aram dayjay kanya. Di lang nagbayin. Kitaan na kumapay mo tilangan na ije sarming ah. Santo agaram kan ka. Agong nyo lang. Saanin ngagbagay. No natangos ti agong mo, isaw flat nose. Sobra ka mat. Nasingpot ni Ariel. Agawis ngagmerinda. Adda nga tapamasahin na nga agawin. Agro-rupa mo't anabangkrap agar diniro. Ala, huston. Intakit din ije shop. By amon ni Ariel.
tulod na kan samot ni Vince dito'y balay, Venus. Owan nanang. Sa bali man ang lugan nga inusar na nang itulod kan ka. Kunanamot ngamin nga ado tilugan na. Nukas ta, baknang. Siguro. Tadyak pa'y madnaam amo dagiti naganak na nanang. Apay, kaayan ayat maun. Saan pa'y nanang? Sa anak maagap apuran no maipapan iti ayat. Ay rumbang laeng apilyom anaimbag jay pakirelasyonan. Saan abasta gwapo? Sige. Laglagi pem jay kanayon kung ay bagbagaken ka anak ko. Ugali, ti kapapatgan. Cellphone mo samot jay itay pailang agriring. Jay man nagkulit nga agar-aram kanya. Kahit sung bata ma, Ay jak kayat. Tadyak kurso nada. saan ka kading agpili-pili ating ko? Tanarigat ti makapili ti kugangi. Sa anak mo't anapili manong. Ang nagpangit ti lang nga na dayjay nga agar-aram kanya. Lugpap lang nga rodon ti agong na. Nangisit pa'y. Naglawa pa'y ti muging na. Ne, di mo ba'y kaya tikasta? Kunada at tao ka no analawa ti muging na. Kat nalaing. Nasayaat mo't tanauman nga umawawag. Jak talaga kaya't asong batan. Aywan gaya manong. Sa dino ti papanam. Nakasukat ka mat. Mapanak man nag-apply ti trabaho. Inrekomendanak ngamin ti kumpare kay. Apay, nauma ka nga agdan janitor. Saan matakasta? Ngam nagrigat lang aro din ti trabaho. Napababay ti sweldo. Apay iji pag-applyam. Dakkel ti sweldo. Dakkel ti sweldo ja kumpare. Mekaniko ngamin kahit. Amom ti agmekaniko. Ay kasursuruag ka. Nasingpat ka no kan naanos japos na. Dakkel ti sweldo na ijay. So padasag man mati mapanag-apply. Bareng maalaak. Ay katun amanong. Good luck. Ilibre nak to na maawat ka ti trabaho. Venus, adan insan mo abet, ijay salas. Berberokan na ka. Apay nga ta ah. Di na nga ta na-receive ti text ko kunkwana. Nga ada-date mi kini Vince itangal daw. Saan siguro, tadda ka no pangawisan na kan ka. Takasaritak man. O insan, nasaya at nakasukat kan. Ni Vince, ti ka-date mo? Siyempre. Ay katalo tayo ang ag-date. Ijay tayo pansitan amapan. Sige, siyak ti chaperon nyo. Ay na. Nag-chip matan. No ipanak i-date iti pagpansitan. Ay, sabagay matkit di ah. Ijay nga rod social apansitan ti papanan nyo. Saan apansitan? Ijay mo napintas a restaurant ah. Nagadumutan to'y order mo amakam, Vince. Maibos na nga ta amin dagitoy. Maibusta day ta, love. Love? Lawan ati awag ko kan ka. Tamo ka sung batang tumat lang ti ayat nga idat-daton ko kan ka. Ala, mangantan, love. Unay mo tinday to'y atao. Kasi na busy na iti kasta unay. Nagdadakkel ti subo na. Oh. Sa kay agtitin nag-itingiwat na ti daduma. Arit nang tay tarakan ni nanang ko at akong tipanangan na. Apay! Naispalan ka! Ay, danong o! O, ate o, danong! Ay, sus! Matay kan samutan adi na oras! Pitugok di bukod na! Agasang matnamingay takagudwa sa katibaboy nga insobong! Crispy pa ka na day to'y, love. Ininot namin at ipanangan mo. Saan mo abigbiglaan? Kas ka lang nabisinan. Mala, ituloy kong ti mga love, ha? Saan pa'y anabso? Nagrawat mo tinday ito yung tao. May ahon sirbi ti kinagwapo na. Nakapatan. Oh!
Kasam, naibos na amin dagit in-order na amakan. Um, Saan mo't abutsyog ang nagatitikin na. At nga tadakkan abuhaya iti buksit na. Love, Ha? namsuka kon. Agyamanak iti panangilibrem kanyak. Anya? Kunak, agyamanak kadagiti foods. Ay na, syakmat gayam tinamnamaon ng agbayad. Agkalinduusan naksan. Awan tinaitugot ko a kwarta. Waiter! Yeman chit me! Kunak man na sikati agbayad. Tas sikati nangawis kanya. Ay, alipatak nga ron tinag-withdraw yung bangko. Kating ka ag-withdraw Si kapay lang tagbayad. Sir, pati tikit yun. Kitam? Manumad lang nga ti bayadam. Kita mo, 2,500. 2,500? Isang agasot lang dito kwarta. Oh, Mabain ako. Jakla ko maimayan. mabila mapanak pa yung sigarilyo, Jerwar. Oy, Vince! Di nakpanawan. Agsubli ka. Awan kwarta. Hello, insan. Adda kami kin ni auntie dito'y pansitan. Insan, ada problema. Problema? Kasanoan na addaan ka iti problema? Kat nag-date kayo kin ni Vince mo. Kasapulak ti kwarta. 2,500. Alana, isend mo iti Gcash. 2,500, pangalak nga iti kastagatan. Apay, adda problema ni Venus. Anya at 2,500 ti bagbagana. Ay, mabit lang insan, takasaritam nanti. Ay, saanan? Narigat na makaawat na ita. Basta, sendan nak iti 2,500 itamot laang. Pagbayad ko dito yung restaurant ananganan mi kini Vince. Apay, nagnginan tikin na nyo. Anya klase amakan ti inserve da. Adda balitok na. Ipalawag kong turatan kan ka. Sige, agsend kan iti 2,500. Pangalak nga kumay ti 2,500. Ay nainsan, unay mo day ta a problema ang nasumok mo. Nukas na, boss. Naawat ako niti trabaho. Wen, naawat ka. Amok ka na anos ka. Kahit day tati kasapulan mi dito Italia. Kundi nakman nawawagan iti boss. Sarlatang ano din. Ariel latan manong. Diyak kaya't amaw awagan iti boss. Wenno sir. Manong. Kapin anom ni Venus. Agpadpada kayo ng amin ti apelyedo. Kapsat ko, sir. Iso tiburidak may. Amam ni Venus. Classmate ko ide manong. Napayaga ko nga gar-aram ken kwa na. Sa naksamit atay. Ta sa anak akyot. Manong, saan nak nauawagan no di nak matulungan iti problema? Agtal na ka man. Agar-aram met gayam ken katoy baro abos ko. Apay adi mo sumbatan ken nagbaknang. Sino ti bagbagam abaro abos mo? Ni Ariel. Ni Ariel? Di classmate ko idi a flat nose? Wen, nalawa pa itimuging na ken langisi. Isu ti boss mo? Iso, nagdakal to Italyer na. Saan ka nagpili-pili? Sumbata mon. Adak ita dito yung restaurant. Awan pagbayad ko iti kinan mi kini Vince at 2,500. Amang ano ada kwarta manong. Isad mon adagos kanya. Makitak lang da Javins. Madanog ko tirupa na. Bastos nga ginbabaknang. Ala, saan kan nga gungot manong? Kasapulak ti kwarta ita. Mataya kun iti bain ko dito yung restaurant. Agyaman ang unay ta may kaadagos, ha? Nagpartak ka mo na nakadanon dito eh. Ada ka di magic mo? Ha? Awan ti magic ko. Inusar ko lang yung sports car ko. Dadya man eh. Kasta gayam ti sports car ako nada. Nagbasit mo't gayam.
Si kalaan kitawan bilib na kanya kay. Mano di bayadam, tabayada kon. Kalpasan na, duwata mo't nga date. Mababain na ka talaga kan ka, Ariel. Pasensya kan, ha? At tagayang problema, apay adinak inawagan. Thank you, Gayam, Kaputa inawat mo agtrabaho ijay dakkel atelier mo ni manong ko. Masit lang da di atelier ko. Mas daawak man. Naadaan ka adagos iti talyer? Nagabruda kami. Inan-ano sa tinagorno. Iso ti pinagpuunak iti talyer ko. Isumot lagayam anabayag nga awan ka. Iso abaro ka pa aging gaita ako nam kiniya. Agbirbiro ka iti ikasar ko. Sika ko man. Damagayam Vince mon. Dayjay Avins. Nailawlaw anak idate. Nagadutikin na. Siyakmat gayam tinamnamaan na agpayad. Jak per dyan ni Vince. Driver di kumparik nga do tilogan na. Baknang alakay. Ay na, ini-stress na lang dayjay Avins. Uray tanapintas kalata. Vinos. Adamot lang ka dinamnamak no agaramakin ka. Anya lakit din aya. Apay kumaasaan ka asong batan. Kat nasingpot ka, kan nagagat ka. Sikat ti pakabuklan ti sapsapulak nga ideal man ko. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Carol, aglinis kayo anaimbag, Aglinlinis aklang arudan. Punasam dagiti cabinet, kan amin a display. Diyak kayat asumangpot dagiti bisita, nakarugrugit to'y balay. Sino ayat ibagbagayo a bisita yung umay mami? Dikabsat ko, ni Antiyo Apining, agga po da ijay probinsya. Oh, mami. Nalpas kon ti trabaho. Nagmapa kon. Lininisam anaimbag di pagturugan da ijay nga to. Pagturugan da. Apay, manudagita nga umay mami. Daan tim Apining, kan dagiti dua akakasinsin mo. Sino da? Nagado ti anak ni Antipining. Ni manang mo a Luisa, kan manong mo a Benjo. Talo asilid ti lininisa kaya nga to. Sa kagaysada. Nasaya at mat. Matmut lang di aircon ijay siled. Tinarimaan kan lininisa kaon. Nasaya at mat. Carol, Mm. ingka agorder iti cake kan lechon. At iti kwarta. Darasam ta sigurado mabisin dagi jay no sumangpet da. Benjo, nakasangpot tayo dito'y Manila. Amok anya ti panagkunkunam kanyak ignorantay. Mami, ayan na nga ni Uncle. Amang sukon ka na tayo dito'y terminal. Mabisina kun. Kitaan nyo man kit di. Nalabaga kanukat jay luganda. Wen, iso dayay. Oy, ni Uncle Dayday oh. Uncle, we're here. Ang kamamang man-English mo. Pakialam mo nga men. Amok nga rod ti ag-English. Saan akaskan ka? Hey, simbangpot kayo matgaya man manang. Itay kay kadi pa yan nagururay. Wan Uncle, itaypay. Kasang-sangpit mi lang, Uncle. Ala, siya kunti mang bagkat kadagiti kargayo. Tamapan kayo naglugan. May parit nga minti agparking dito asidad ti terminal. Wow, nagado amakan. Ay, kasano ti diet ko? Ay, talaga mabisina kon. Adupay dito iti makan. Carol? Insan? Sika ka di daytan? Uwan, siyak da ito eh. Oh, apay adim makal dagiti matam nakakita kanya. You look like katulong. Hoy, Luisa. Impagkan ka ta naka-eyelash extension ka. Nag-atid dumpay dagiti kukum. And look at my skin. Uwan nga ron. Napudpudaw ka matgayam ngam siyakon.
Insaganam ka di amin dagitoy amakan? In-order dagita ni Mami. I'm on diet, anya. Ay, isumat lagayam ang nagseksi ka ah. Awan pa'y pulos bilbil mo. Obvious ba? Hanging pa'y day tablaws mo. Well, saan abagay kan katihangin? Tamano a layer day tabilbil mo. Aray ko. Mabalin ka di mga antayon. Mabisina kon. Mabiit laang tayabak da Mami kan daddy. Kan oray ni Auntie Piling at dadangamin ijay salas. Uy, si ka Luisa. Awan babayin mo. Ipakat mo launa iti kinabarbaryotik mo. Apay manan aya? Pero may nakauyaw ka. Apay ko nam jak mo nga inutang mo lang na kita pinagpapintas mo. Pinag-eyelash extension mo. Kan panagpamanicure mo. Saan ka natagari dita? Yes! Good evening sa mga followers ko. Nakabakasyonak ita dito'y mansion may dito'y Manila. Ay, unay mo't daytan. Mangmangag dito'y sired ko tinagpig sa ang panagsauna. Anya nga tayo tar aramiden na. Madama ak pa'y ngag-review. Ni, kunak na sino jag mamap. Si kamad gamin san karon. Wen insan, kastoy ti obrami dito'y balay. Numariing kami iti bigat, kanya-kanyang trabaho. Apay ngay, nagbaknang kayo. Saan nyo akabailan ti mangtangdan iti katulong? Nairuam kamin iti kastoy insan. Da kami nga agpapamilya mo laang ti aglinlinis dito'y balay. Ayun gayam, nakasaganan di pamigatan nyo iti kusina. Kitsi ka ngay. Madamdama akton, lepasek pa'y dayto'y panaglinis ko. Amuyo, ado tinag-like ija yung post ko idirabi a vlog ko. Feeling mo dati. Apay, mansion mo kaya dito eh. Di ka lagbabay. Kayat mo, taibarsak ko kan ka dahil pandesal ha. Agtal na kayo nga agkapsat. Di yola tultuladan ni Carol akasinsinyo. Nasapang agrireeng tapno aglinis. Saan da ka sa pulan ti maid. Kuripot sa mga mindante ng angkal. Rinuam dala ang dagiti anak dang agtrabaho. Kitaan nyo, nasapa pa'y laang na panan nagtrabaho da antikan angkelyo. Apay nga ibagbagam da ita kada kami, nanang. Wen tapagtuladan nyo ida. Da kayo, nagrigat da kayo aririingan. Nagmayak mo nga minti maturog. Di ko namkit di, sadot ka. Apay, manupay nga aldaw tayo dito nanang. Upat pa'y nga aldaw Mamiss ko dahil ito'y bakasyon tayo, mami. Nagmayat dito eh. Kaslak laabak nang. Feeling back nang ko nama Ahon gayam, agbati kayo nga agkabsat dito'y balay Ta itugot na kano ni Antiyo ijay trabaho na. Mapan kamin to kano agpasyar kan mang restaurant. Ay no, nagmayat mo tintibiyag mo nanang. Enjoy am mami. Taagkadwa kayo itaki ni ading mo, a super rich. Gayam dito'y salas. Agasam man day ta abisyon. Nakangato da kita sakam di talamisaan nga cellphone ko nagbuybuya iti TV. Kit, umay ka mo dito ya. Kagabay tang agbuya. Itatala nga makapalas iti kastoy abiyag. At dapay bir di taabay mo? Dapay pulutan Di ka lamabain ka da anti kan angkay. Awan damay. Umay ka kidain. Amo ka kayat mo budlang iti kastoy abiyag. Nalawa na ito abay ka, umay ka tuyawin. Wan man. Kastoy ka tiyar arapaapag abiyag. Maminsanak lang a bumaknang. Ala, iyawatan nak itibir. Yung kamo mga alajerip Aduy jay. Pigsam di TV. Kansan a basketball ti kayat ko abuyaan. Jay drama. Yakar mun Bagi mo na remote control. Agpili ka ti kaya mabuyay. Pasamak dito'y lininisak. Nagado ti wara dito'y salas. At dapay naginuman ti bir. Nagado ti nagsuputan ti chichirya.
Agluto ako man. Ngamnasken nga una akpay ti aglinis. Ta sigurado nga agunget ni mami no masangpetan na anawara ken narugit daytoy salas. Ungayam. Ayan dagiti kakasinsin ko. Sa dino nga tati ayan da. Amok nga isuda tinaginom ditoy. Anyamot din. Di da pa'y mat amot agdalos. Aramiden dakmet din akatulong. Benjo, agriin ka. Nabartagak pa ka ni. Saanan? Bumangon ka ditan. Mabisina kon. Adamakan. At dapat mangmangag ko nga aglutluto ijay kusina. Ni Carol day ta. Awan magkatulong da, mga rami titi day ta kay. Jay warata ijay salas. Inta dalusan. Ay, amaw na ni Carol ti mangurno si titi day ta. Bisita ta dito'y balay da. Rumbang lang nga pagserbyan ta ta. Di ka lang mabain. Di ka lang mabaing nga. Si Kate agbain, anya data suot mo at t-shirt kun pantalon. Imbag tao manay kanyak dato'y t-shirt kan jeans ni Carol. Sigurado. Bado na dayto idinakutong pay. Kukwa ko na. Tadi na matla mausar. Tanalukmagan. Awan pa'y kadida mamim kan antim, Carol. Awan da pa'y daddy. Anya ngay day taluluto masidain. Chapsoy daddy. Kaya't nga taday ta dagiti kakasinsin mo. Apay ko maadida kayat. Hello? Magantayo ka din? Medyo mabising kami. Carol, isagana mo dyan kanan tayo. Tamabisinan dagiti kakasinsin mo. Wait. Anya day talutlutuang asidaan insan? Daytoy? Chapsoy. Ew! Hoy, agtal na ka man. Nakararti ka. Anay ko! Di naman kadalan. Allergy ak iti broccoli saan anya? Kan, anya pa dita inlaok mo dita insan? Agtal na ka ko na. Aqua. Liver ti manok. Allergy ak kadagita insan. Sorry ha. Jak mabalin asidaan dayta. Among maten analang si. Oo, no kasta nga allergy ka. Agorder tayo iti sidain ni Gerwar. Anya ti kayat mo. Lechon baboy ti kayat ko, uncle. Ta sa anak nga allergy. Di lang mabain. Puskul rupa. Talaga asabalin ti biyagyo itaading ko. Addan bukod mo alugan. Kan nagmayat ti posisyon mo iti trabaho. Ay namanang, saan mo't abasta-basta ang nagunod ko dahito a posisyon ko ita. Ado mo't arigrigat ko idi. Malagip mo ka di, idi nagis-eskwela akas working student? Wan, malagip ko. Ay, tila nagut-utangan dagiti naganak ta iti kwarta. Tapno adala ang pagbayad ko iti tuition ko. Narigat at talaga iti. Ngam narigrigat ti biyag mi ita. Apay nga min adi mo pagadalan dagiti anak mo. Dalwisa kan Benjo. Anya ti aramiden da ije baryo. Ay naading ko. Sayang laeng ti kwarta kadakwada. Saan da kaming tupay matulungan nga agbangkag kinitatang da. Rumbeng asuruam ida. Tapno matulungan da kayo. Saan ananam ay ti biyag? Da kaming tupay nga agasawa. Sinuruan mi dagiti anak mi nga agtrabaho. Awan katulong ijay balay, takayat mi ama kasursuro da nga agtrabaho. Nadlaw kumatday ta ading ko. Kanwan gayam. Apay anila ang Carol nga iti kadwayo ijay balay yung anak yo. US Army Jemaisa. Kenagad-adal mo't iti medicine Jemaisa. Ay na, nagswerte kalakit din ading ko. Ay namanang, saan asinwertyan dayta? Diskarte laang dayta. Kinaanos, kan kinagagat titulbak ti amin. Da kayo maggamit iti kusina.
Nagladaw ka mo nagriing. Alas Jason. Nagsako din na sa paanagring Mala, umay kayon, tagkape tayo. Anya ti kayat mo pamigatan? Hotdog? Longganisa? Wano? Tapa? Ano ti pagpilya na? Kapayaw na itlaw. Kasta tibiyag ti tao ang nagagat. Hot chocolate tigayat kong inuman. Apay nagtugaw ka adagos. Mang timpla ka mat iti hot chocolate mo. Agsubli tayo di balay. Kapinto man nga awan asukar na tiyan. Anusan tayo akapyan. Mag dito yata kumplitaw. Awan ti kastoy abiyag tayo iti balay. Pasig tumanen amarunggay kan bulong ti parya ti pasida ni nanang. Apay, di yu makita ti dakkel ang nagdumaan ti biyag daan tiyo, kanda tayo. Makita mi mat Baknang da. Marigiligat tayo. Naanos da ngamin, saan da paramag, ken nagagat da. Ni Luisa ti naghiling agparamag. Siyak manan ti nakita mon? Imay lang dito yung dakkel na balay. Tilay paramag na. Ni vlog na. Feeling rich mo to. Tuladen nyo kumaida, ti kinasinop da. Ni Benjo awan am muna at trabaho dayta. Dayta lag cellphone nga agmalmalam. Kitsi ka kumaa. Dayta kinatidog na kita kukum. Di mo to pa may turod trabaho di bangkag. Dito lag blablag tamom. Insan, kaano kayo nga agawin? Into na bigatan. Ay, jak ko man kayat ti agawid. Kayat ko ditoy. Good, mabalin kayo matlat ng agsubli. Mabayag tumanen agor nung kami pa iti pamasahimi nga umay. Ammom, jay pinagpasahimi nga imay, inururnong mi dayjay iti manu abulan. Nagisur-sursur ni mama iti sabong ti karabasa. Utong, tapno laang makaurnong kami. Ay, unay matdetan a kinarigat ti biyagyo. Sana bali insan, ibagak kin ni mami, taipawitan da kayon to iti pamasahi yung nga umay tumanan. Thank you, insan. Ay, gayam. Pasensya kan ha. Tainalak da ito t-shirt kan pantalon mo. Awan nga minan ti isuot ko. Insan, talaga ka di branded da gitoy? Wen insan, branded da kita. Ay, mabit lang ang insan, kalkalak di cabinet ko. Itid ko kan kadagiti saanin nga umanay abadok. Ay na, agyaman ak insan. Pasig branded dagiti mayawid ko agamit mo. Thank you talaga. Ikamot iti kwarta damanang mga agawid. Ang mga nawan ti pagpleted ang agawid. Inikak idan. Kan uray dagiti yawid da pasarabo da. Inikakmot idan. Kaasimot gayam ti panagbiag da. Ay, ay, nagkariak nga ikaktuid ay ti pagpuunan da nga agbangkag. Ay, awan gayam makukwartada. Nasaya at no kasta. Tulungam day takabsat mo nga awanan. Kat no aglaklako lang itinatang ti trabaho na ije baryo. Dagijay saan da mailako ije palengke. Isursur na tapno maibos. Kat adda maigatang da iti bagas akanon da. Mala, tinasayaat. Itulod ta idan, ije terminal ti bus. Oh, kasanungay, agsisina tayon Wanan aading ko. Luisa, Benjo, tulungan nyo matdagiti naganak yo Wananti. Unante. Agadal kayo. Day tatitulbak, tapno rumang ay ti panagbiag yun. Awan, panawa ko dito nanam ay abiyag. Feeling mo mag. Ito lang da ito. Na-enjoy mo magtay. Bisita ka lang dito yan ya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel.
Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! 1,000, 2,000. Oh. Ano dito bilbilang dito silid ta bakit? Di nakdisturbon nga bilbilang. 3,000, Ipautang mo ka di dayta kiniligaya. 5,000. Pautangan manan dayta akabsat mo? Kasapulan na nga rod ka no. Kano na bayadan dayta? Inton umay abulan Inton agpawit nila kay na. Kit kasanungay mo dayto kusina ana bayagan nga ibagbaken ka. Akasapulan ang matarimaan. Tanay, agtagtag kan panagtutudo pa yun. Ay na matarimaan to Inton makabayad ni ligaya. Kit kasanungay dagiti utang na idikin ka. Pampaminsanin nanton abayadan. Bakit? Nagaramid kayo kumaay iti kasuratan tapno pinirmaan nyo adwa. Si kamot. Kasapulan pa'y ayati kasuratan kat agkabsat kami mo't. Lumalagip ko. Nagadon ti karina idikin ka. Abayadan na dagiti utang na. Saan mo ka nagbaybayad? Mamaminsan to kanong nga road. Ay agore ka. Tay nakitad day to utangan na kwarta. Sigurado ka abayadan na dayta Agyaman na kamanang tapinautangan nakmanan. Mala, agawid kan. Ta saan akayat ni manong mo apautangan ka. Madlaw ko nga rod. Di nakpay kinaskasarita dito'y salas itay nagkita kami. Ado ka nung aminin ti utang mo asaan mo abinaybayadan kanya. Wan nga rod manang, mababaina kun ka. Malaing kan, usaram day ta akwarta apangrugyam iti basit a negosyom. Wan manang, tanarigat timang namnamala ang kinilakay ko ijay abroad. Nagawi doon niligaya. Wan, nagawi dun. Masayaan mo Kunak no mangal daw pa dito balay. Ay kat mabain mo't na. Naglaing agutang data kabsam mo. Di na maamot agbayad. Ay na, agbayad to ka di. Maruwamal. No saan nga agbayad inton umayabulan. Siya kunti mapan mang singirkin kwa na di balay da. Wow! Napunumanan itilako daytoy kantinam ama ng ligaya. Wan, tapi nautangan nak ni manang ko iti igatang ko iti lako. Nagsingpit ni manang mo. Talaga mo nasingpot ni manang ko. Maminsan lang amang ibagaakan ko na, wan, adagos. Adda ko mamat kas na manang ko. Tila ang asawa na ti Jack kayat ti ugali na sika. Apay ayamanang. Di na nga rod kayat apautangan nak ni manang ko. Kas na ka di. Tunggal mapanak ije balayda. Di nakasarsarita. Pulos adi nak isuman. Ay, nagsuplado matan. Kunamot ni manang ko, Jack kanulatan pampansinan. Tatalaga nga daim-imot na. Kontrabida day taabayaw mo ano kas na. Ano gamin ti kwarta na? Tadakkel ti sweldo na ije pagtrab-trabakwan na. Ay, nagmayaten no kas na manang. Adamot trabaho ni manang ko. Dakdakkel ti sweldo ije bayaw ko. Nagswerte da no kas na. Isuan ni manang ko ti kanayon nga asitgak no agkasapulanak. Iso nga rod ang nagswerte ka ang naaddaan itinasingpet amanang. Saan nga amin kit addaan kasta kasingpet akabsa.
Dakay, saan ka unay amangan? Kontrolam ti panangan mo. Kontrol lang ay bagbagam. Mabisi lang aron. Ay na, ibusam samot amin nun ngayon na po eh. Iyawa mo man pwede sa sidain. Diyan tabatingad ko. Ay na, nagdakil lang arudan tatyan mo. Tabapay lang ang tikayat mo. Iso tinaimas nga raw. Na, inwalin mo matan dagitan natin nga insagpaw ko iti inlutok asidaan. Ya, lakay ti bulbulaw. Si daom lang dagita bulbulaw. Apay nga min alala ko kam iti bulbulong da ito si dain. Kat amamot asa anak ama nagsiday iti natin. Kat, day ta tinasalunat. Inapoy pa'y bakit? Ay, Houston, nabsog ka una yan. Na, asino ay tigimatang day ta sangak kaban abagas dita. Sika. Kat, iso nga ron. Iso nga pakananda kiti gusto. Ay saan? Houston, tikinan mo. Babet, biro ka man no ayan ni Dadim. Amangan no napan manan naturog. Katkas jaymod nga ni daddy. Numalpas amangan, maturog adagos. Ingka biro kan, tano makitam anak katurog, ayaban na. Wan, mami. Mahay blood tukit din day tatao. Ha? Ni daddy? Mami! Mami! Ah, nandiyan tayo dyan. Ada gubat! Apay, Babet! Ni daddy, oh! Agasam man day tanga aramid mo alakay. Anya ya ti dagis nga aramidag. Maturugak lang mo dito likod ti balay ah. Kunamot ngamin ni mami nga ayabak. No makita ka nakaturog. Ay na, una yan. Mahay blood ka. Nagadulang arudin tikinan mo apuro taba. Ita, maturog ka dagos. Kailan nga rin aramidag? Ingkagabyunan jemulaan mi itinatang kin ni Babet. Sa dino? Kat di talikod ti balay ah. Sa pa nagputo mo't. Alaing kan daddy. Naskan nga agpalingat ka. Saan ka pumada jay daddy jay classmate ko? Ana atake. Gaputa turog kan mangan laang ti aramiden na. Nangag mo. Linikturan na kanday ta anak mo. Ala, bumangon ka ditan. Wanan. Ayan na nga chinilas ko dito eh. Bayan ba kahit tayo makasweldo ak iti dakal? Mangipaw itak iti pagbayad mo kung manang mo. Ay rumbang laang. Tamababain akong unay kan kwa na. Di kagbain bakit? Puskulong pa'y day tarupam, tagbayad tamay. Daig ta nga road, ti inkarik kan kwa na. Agam day nga road asawa na, tinagalas ti ugali na. Danda ni saan pa yan nga agpautang. Ni bayaw? Wan, kanayon nga agkusilap kanyak numapanak ijay balayda. Magbayad ka, di nakanto ko sila pa na rin. Talagamot kat, amabain ako nga umutang kinimanang ko. Ay na, agan anos ka di bakit? Makabayad tayo niti mabiait. Babet, nagabyon nga tan ni Dadim, di pagmulaan tayo tinatang. Diyak amo nanang. Ingka man kitaan. Tanunalpas, ayabam, tagmerienda. Wan, mami. Ha? Daddy? Ay, agreeing ka, Daddy! Agreeing ka! Ay, nakaturog kayo matan, dito'y puunti mangga. Mga katurturo ka gaya. Kung ni mami nga agabyon ka, ayan na nga tinagabyon mo. Madamdaman ton. Nagputo pa lang ti panawin. Paggabyo ng dakit eh. Anya nga iti i-report ko kini mami, analpas yu at trabaho yu. Babet, agulbog ka maminsan ah.
Anya nga ti ibagak. Ibagam amalmalpasa ko, no? Pulos mat nga rod adiyo pa'y narugyan. Oh, anya ngay. Nalpasan ni Daddy managgabion. Mabalintan amulaan inton bigat. Kwa. Oh, babet. Kuna ngamin ni Daddy, nga agulbudak ka no ura italaang. Anya. Nalpas nan wenno sanpay. Awan pa'y narugyan na. Taping awan. Anya tinararamid na. Nasangputak nga agur-urok ije puun ti mangga. Manan? Ay, una yun day tao. Kaab-abay na, di gabyon na. Puro natang ti sidaan. Ah, tapay puro natin. Amo matasala ka manag natin. Awan igatang ko iti karne. Nay, apa nga awan nga? Inted kumaking ka di buo asweldo. Naibusan na, pinagbayad ko iti kuryente. Anya? Internet, jay danom. Awanin na bata pulos. Pangalawan slangan, dagiti ubing tinabate. Diyan po utang mo kiniligaya kapsa mo. Binayadan na ka din? Kwartak, jay impautang ko kankwana. Dagiti nga impapautang mo itiging kwa na. Mamaminsan nan tungarod abayadan. Naskan abayadan ng atan eh. Natungan tisid-sidaan tayo. Anya tayo? Marigrigat? Hay unay kan, nakaririri ka. Anya kalakit din aya. Italaang agsida ka itinatang. Singiram data ligaya. O may tagbayan. Agsakitak no natang tisidaak. Ad-addang agsakit ka, no puro karne ti sidsidaang. Bilibak man kan ka man ang ligaya, umad-ado tilakong. Kat agipaw-paw it nga ro nila kay ko. Mayatan ti trabaho na ijay abroad. Wan, so nga inak man kigtutan ni manang ko. Ha? Kiktutam? Una, kigtutag, tabayadak amin nga utang ko kankwana. Nagmayat mo't apa ng kigtot daytan? Ay, una, naidumduma apa nagkigtot. Adda kumamot mang kigtot kanyak iti kasdan. Apay ngay, tawan pa'y mo't ni dadim. Nag-overtime damanan ah. Amangan no nag-overtime manen iti inom. Inawis manen dagiti kukumpari na nga ginumda. Aginumpay laang ni Daddy? Naglukmag lang arudan. Nagdakkel ti tiyan na. Agsigarilyo pa'y ko nama. Isungarod ajak kayat. No adda dito'y unag ti balay. Tamaangot ko ti asok ti sigarilyo na. Ne, adda umawawag. Sino nga ta daytoy? Mabit lang tasong bata. Hello? Anya? Nilakay ko? Naatake? Wan! Sa dinong ospital kayan na. Sige, umay kami adagos. Manang, awan ni Mami, tita. Sa di ino tinaparant na. Napanakinita ni Daddy di ospital. Aniya? Apay, ano ni Dadim? Naatake ka no iji trabaho na. Aniya? Isagsaganak dagito'y ipankumat iji ospital, anti. Ay sumurot akon kan kababit. Awito kon dagita daddo mga alaam. Kinarawat mo. Kunada nga min abawal ti tabakan ka, ngem ipilit mo latta ti agsida. Dinak maungtanin ha. Dadanya lang aro na tayo. Agasam ta soft drinks ka payla a soft drinks. Sigarilyo ka, sigarilyo. Dayta, tinaganap mo.
Bayam, tagbalbali ba kung bakit? Suruta kung di imbaga iti doktor ko nga healthy lifestyle. Oo, para makita. Di munto pa'y ngamin kayat ti aglingot. Anya kalakit din eh. Manang, kumusta ni Manong? Dayta, imbag ta saan anapurwan. Nadamag ko kinibabe, tinapasamakan ko na. Ita, umay kakigtutan. Anya kigtutan asasawam. Titwa! Na, anya dayta iyaw-awat mo kanyak. Nabalkot mo't iti papel. Kalukatam ngamin na. Na, anya dayto'y apanang kigtot mo kanyak. Kwarta mo't ligaya. Bayad ko kadag iti utang ko kan ka. Utang ko kada kayo kini Manong. Lakay. Anya nga itim ako nam. Nakabayadan ni ligaya. Maramin din ta. Mano amin, ligaya. Ay kat adda mo tilistaan di tamanang. Dagiti inutang ko idipay. Adda tigatad kano kaano nga inutang ko. Aywan, nakita kon day tulistaan. Aywan ka. Kwenta man na lang bakit. Ang mga noda kurang na. Agtal na ka man. Binayadan na kalangarudon. Sumanao ka pa'y laeng. Saan ang nagilis-lista ni Manang ko? Agam siya ay naglista. Kumpleto, day tabayad ko. Ay naagyaman na kan kaligaya. Talaga ka sa pulak ti kwart na. Tamakita mo't tinapasamak kini Manong mo. Wan Manang. Agyaman na ka, iti panang kigtot mo kanya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya laki din. Api nga ibarsak mo matanday ta kaldero elmo. Kasangsangpot mo lang arudan. Nya matenti masang patak Mayla. Aw mo nagyan ti kaldero. Ha? Anyat orasan. Pwede ka nagluto? Anyat orasan nga agpayso ayan. Ay, tagdamagan nakpay lang no anyat orasan. Ay naliwayak nga agpayso. Nagmayat nga min daytoy buy-buyaak a Facebook Reels. Iso nag-upload ak matan Ito ag istorya pa lang. Kat napudot ti ulok. Ang kagluton. Agluto ka pa'y manlakay. Tani, saan pa'y anak upload daytoy i-upload ko? Adamot kiti basit akilapan. Isumti ka na, tani, mabisina ka nagkapoy di talon. Pagguduan ta na. Makigudwa ka pa'y laang. Kunak man o binusog na kaya ta Facebook Reels mo. Ay, una yan. Agap-apa man siguro dagiti agasawa di tamay sa balay. Ay na, abangan doon naman ng basol di anak mo Una yan day jaya babae. Ila mabaen. Iso nga iso tisang kaistorya dagiti tattao. Ay, kasanumag nga may na di makaungat ti asawa na. Di la kukuna ti kiskiskisan na. Ure la umingpisan di kukuna. Amo mo di anak mo. Naka-ar-ar jod. Sa bagay, iminamag ki di Iso adya kong mas daw. Apay, arjoda kaya? Kano pa'y nagbalinak nga arjod? Alaman? Si kaki di mo bakit. Yokon lay. Di ka lang maangawan. Agsangsakit di apo ka. Yung kamang kitain. Ang mga no binaybayan man ang tinana. Wan lakay. Makaamo ka nga ro na namang kita di tainsaan ko. Wag, bakit?
Diyos por santo, agsangsangit jay anak mo. Amday tala cellphone mo, tidumdumugang. Ha? Ni, ada kayo magayam nanang. Ay na, di mo pa yan napupuutan ngayon masidagak. Takasanaw, busy ka dita cellphone mo. Agbuy-buy ak iti YouTube nanang. Agkit-kita ak man, no anya ti daduma pay a teknik ti panag-apply iti Q-text kan daduma pay. Aniya, dahil tala ti ambaw nga ramidan, Mayla. Ha? Kita man ti arubayan yo, agkaiwara dagiti bulong ti mahugan eh. Awan pa ti kunam adalusam. Ay, naliwayak mat nga agpaisun nanang. Ay na, gapo iti kasi cellphone mo ah. Di mon maaramid dagiti trabahong. Agsermon kay manen ako nak. Kasano adi kasirmunan, nagalas tumot ngamin ti aramid mo. Ultimo agdalos, di mo amaw. Day tala ko kung aatid daw ti amo madalusan. Anya? Ah, apa yan paray? Kasla, awit mo akanayon ti Lobaw. Bangking akanayon dagiti abagam. Kasano? Mabangking talaga ti abaga ka. Tada ito'y kanawan kat awit na tiragsak. Da ito'y kanigid kat parikot. Ha? Iso ako nam abangking. Tanangabak ti parikot. Ho! Ay, oo, nayay. Anyaya ti parikot mo paray. Nadagsin Parikot ko ni bakat ko. Tapay mo it paray. Ay na nakasadsadot. Di na pa'y amumot ang mga sikaso iti asawa na. Ultimo agluto, di na pa'y maaramid. Ay, oo, nayin ngagpaiso day ta paray. Kaslawan serbina nga da asawa. Tawan mo't ti katulungan. Ay, naku namon. Ay mananusak lang. Gaputa asawa ka nga rudin. Mala paray. Aganos ka. Parang ngagbalbalew. Ay, anyamot ti kastoy abiyang. Oy, mainit ang ulo mo Ay na, talaga na pudot ti ulok nato. Ay na, saan anato tinagan ko? Nati. Nati! Adula amin, nato manuan no nati tinagan mo. Isumat laang, tadi ka agbaliw. Ish! Apay, anya ti pagpupudutan. Ay, awan mat gaya man Q-text ko. Awan pa yun ti paggatang ko. Ay, kaning kagatang Jay libre ko maa. Ay, Diyos ko mayla Kaya't mo ti acutics. Ngem, di mo kaya ti gumatang. Asino tinamnama amang ted iti igatang mo? Asino kumapay ngay? Kat, sika kumaa. Daan? Tamok nga ado ti kakastakan ka. Gapo tabakla ka. Aner? Kat, isumat. Uray adda, di ka ikan. Ta uray ag cutics ka. Saan tumot lang bagbagay dita cutics dita imam. Sana maibagay dita dapan mo. Tani nagningisit akas lalomboy. Anya, unay kamatan nato. Nakauy-uyaw ka. Oy. Nasakitin akam mo? Makaunget ka? Di ka agungunget. Gaputapod no anangisit dagita dapan mo akas lalomboy. Ingkakat aginaw iti plato. Tani, napumpuno ti planggana yo iti plato. Kasla nanganan nyo pa, iti last week. Anya, Abayan, Mayla. At mismisuot ka matmanan. ay, nasakit tinakam ko nanang. Taapay manan. Dayjay anato Tilay bagbagana. Makapasakit itirik na. Apay, anya ka diti kinunana. Kuna na nga rod, ajak kanubagay ti ag-Q-text. Gaputa nangisit matlaang dagito'y dapan ko. Aping agkatawa kayo ngay nanang. Gaputapod no, ti imbagana. Nagngingisit dagita dapan mo. Apay nga taakas ta, kat di ka mat agtrab-trabaho. Pangbalay ka lang. Nanang. Saan amadlaw asadot ka, nuday tadapan mo ti pangibasaran. Kaputa, kasladapan tinagagat. Anagkalkalyaw ka po iti trabaho. Unay kayo matan nanang. Makapasakit kayo itinakam. Kasla sa andak nga anak. Pasensya kan anak ko, ngam di ka ngamin agsadot-sadot. Tapno saan asika ti sang kadilaw, me.
Sika magamday ta nato. Nati, manong, sana nato. Wenan, natin no nati. Apay asika, tagi way tinwang. Ay na, masya na kaming kanitatang ko. Iso asyakon Anya? Wen, iso asyakon. Ure amok apirmiti init kan masunburn ki rupak. Okay lang. Ay na nati, sana bali tamay cut mo lang ti sunburn. Oo nga. Tinapatag natulungak ni tatang ko. Wen mo't gid sana bali nga ron ako na. Tamay cut mo't lang ti sunburn. Ken, adan to remedyo na. Oh, apay adi ka matagtagarila kay. Pampanunutok nga ron no apay nga ta nakasadsadot ka. Anya? Imbag pa'y ni nato abakla ta nagagat. Ure na ka make up. Agi wayway tinwang. Anya? Kas jay kumatikam palay. Nagagat. Ken ragrag sa akin na ti trabaho na. Kas kanina to. Ure ag kinnikin na magmag na. Nakaukod itinwang. Na, taikumparanak iti daydi abakla. Wano, kurso na adam kitdi. Ay, kino mabalin lang. Ure bakla di ison. Anya? Tatang. Ay, unay mo dayta na sangit mo, Mayla. Tatang. Apayag, ibagam nga minan Di kag sangit lang dita. Aguray ka. Nagalasgayan taro pam nagsangit ka. Anya kayo matan tatang. Nasakit lang nga rodan tirek na karkaruan nyo pailan. Ay na, ibagam nga minan Sangit ka, sangit dita. Di mo ngamin ibagan apay. Nilakay ko tatang. Kuna na nga isukat na kiti sa bali. Uray pa'y kanukin ni nato abakla. Amom, no apay akas na ti imbagana, anak ka. Gapuday ta, iti kinasadot mo. Anya? Way, nanakaw. Di ka nga minagsadot-sadot, Sabno sana panunutan ti asawam na kita. No nagagat ka, ad-adda, nga ayatin na ka. Aping may ka dito'y balay nato. Apay. Di mo kaya't asarong karan ka? Why? Di mo kadi kayat nga dakamaritis mo, Ay, nasakit tinakam ko tapno amom. Gapot ay kumkumparanak ti asawak kan ka. Us? What? Apay ka no? Daka mo When no, ikungkumpara na ka diti kinapintas ta adwa? Ay na, napinpintasak ngamin ngamitisik ka, ano? Ay na, talaga masurunak. Apay ngamin? Gapot ta kinunana nga imbag kapay ta nagagat ka. Idinto ta siya kat saduta. Oo kaya, totoo yan. Ay na, kita man ngamin da kay ti kaldero yo. Nakangis-ngisit, Saan? Akas iti kukuman na po daw. Ay, gimatang kagaya man iti cutics mo, Tila Oo. sasawam mat si kabakla. Ay, uray guraan nak, tapod not ibagbagak. Agatang ka ngamin iti Scotch Brite. Kat gasgasam ti kaldero yo, tapno pumudaw matbasit. Sana puro cutics kan lipstick iti gatgatang. Ay, agawid kan nato. Agawid kan. Agawid ako, Ngam laglagi pong timbagak, adalam ti agtrabaho kan agdalos. Saan la aday tabagim ti ammom nga urnusen? Di ba? Manganta pa man pare, sakpay nga agawid ta. Nay, tamang paya kayat mo timbangan dito irwar, paray. Gamin mo sana nagluto ti sadot nga asawa. Ay, una hindi kas tangag paiso, paray. Makapawan ganas pare. Ay, kat wala, paray. Wala asino man. Pagpayanin nato abakla tagi wayway iti ba? Puro nakapuspos ko ti make up na iti taltalon. Kasta ka day, paray. Naranak nga ron. Naragsak pa nga ron. Puro lagkin niya, nakaukod iti mo. Day, jay, anato talaga. Puro nakararjod. Mangam nagagat. Sana kas kanid bakit ka?
arjod ngem sadot. Unay meten mayla. Nagalas tinasang petak. Oh, apay? Kita am nagitibado ti anak mo ha. Nakarugrugit. Binaybay man siguro na nagay-ayam iti pitak. Ay na, bayam nga agay ayam sagpaminsan iti pitak tapno marwam. Ay nalabos mo't daytan. Nakapitpita kas kada nabasbas ha. Ngem awan man lati ko na masukatan. Ikasukatan. Mabit lang. Ikasukatan ne. Gusto nila pa ng cute-cutics mo. Day talati among maramidan. Agpintor iti koko. Isumot lang nga iso. Anya? Inkasukatan ti anak mo kunak ne. Di mo urayan ang makapung tutak. Taam mga nuy belang ko na kita cutics mo. Alang, wanan. Nakalutungan. Anya to orasan aya? Agalas 12. Ha? Ay na, saan pa'y gayam Ay, elmo? mauma akong ito ugalim. Gusto pa din siya ka na. Magsinataman langan. Anya, elmo, saan? Pangasin. Nauma ako ni tikas ng ugalim. Nagarjud ka lang arudan. Nagsadot ka pa'y. Ha? Sa nabali ko man, uray arjud ka kuma. No amom ti responsibilidad mo kas ina. Ngam awan. Uy, problema na ito yung araramidan. Pangasim, elmo. Di nakpanawan. Ay saan? Agbalbaliw ka pa'y nga muna. Barang agbaliw ti puloy ti angin. Kat maikat ti rorod ko kan ka. Makapauma ka. Nati, pangasim. Tulungan na ko, ma. Pinanawan na kong ti asawa. Ay, ano ba yan? Makapalag kamay lang. Ang amdya kon mas daaw no ganun ang nangyari sa'yo. Anya? Isumat! Jakon mas dami tinaytang. Gapo, taamo kon anauma ni Manong Elmo iti asawa na ana arjod kan sa dot. Anya? O, apay ngay may kadito'y balay mi. Syo. Pumanaw kan. Wow. Kato pinapanaw nakmat idi. Gapo iti imon mo kanya. Iso pumanaw kamitten. Di kagpatpatulong kanya. Pakawanan na ko manati. Pakawan. Kat pangasim ko matatulungan na. Ay, wam ti asawa. Tap nagsublikan niya. Ay. Problema daytan. Sige. Pumanaw kan. Apay ko mga aywak ti saan kumit nga asawa. Nya. Ay, agnagam ka mga taitan, mayla. Pinanawan na kan ti asawam, kapo iti ugalim. Tatang. Saan nga min anasaya at ti ugalim, anak ko? Amo masintiren ti bagay, ngam di mo amo asintiren ti anak yaw, kun may siya. Nalabas ti kinasadot mo, day talag cute-cutics ti amaw. Tatang. Agbalbaliw akon. Ngam pangaasiyo ko matatulungan da. Kasarita yun ni Elmo tap nagsublikan niya. Ay na, sika ti nagkurang iti asawa. Iso asika ti makisao, agkid daw ka iti pamakawan. Tatang. Kinbaliwa mo na maminpinsan ti naalas nga ugalay. Wan tatang. Ikari. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Manang Elma! Hoy, Manang Elma! Sir, ay ma'am. Nanadaw ka ba na niya? Agkapi ka, sir. Inaldaw ka na maladladaw. Hay, waningan ka na talaga? Bagay mo day ta eyeliner mo, ma'am. Ha? Ad-adan apimintas ka. Oh, talaga? Kahit nung nagngina ti pinagpakiday ko, agasam man,
1,000 pesos? Ay, kat sana bali uray nangi natabagay mo mat. Ha? Paiso? Ay, paikakto pa'y nga ro diti, silang-silang na. Ay, kat adamanan abagay mo ano pa ikam iti glitters na. Anya? Manang Elma, inungtan na kayo ni manager? Kasano ko mga inungtan nak? Apay, saan mo aya nakita nga agkat katawa itay? Ay, wan nga rod, kasano tayo jay? Idi simrak, nakabanikas, ngum idikwan, agkat katawa matan. Imbag ko nam, ta nakapanonotak adagos, iti na imbagakan kwa na. Kasano asaan na kay nga ungtan? Naladaw kay lang arudan, diretso ka pa lang nagtimpla iti kape manang. Ay, kat mabisinak ka, Rod. Anya? Naladaw ka lang arudan? Saan ka pa'y anamigat? Naaldawanak ngamin anak karieng. Ay, kat ag-alarm kayo ngamin, Wan, kastantaw ti aramidag. Ag-alarm kayo ngamin, tani. Nagsasarunumutan ti aldaw, analadladaw kayo. Bakay, ito pa mo na itatibay. Tanay, rabing. Maturog tan. Saan pa'y analpas na ito buy-buyak at drama? Maladaw kang tumanan na mariingay. Siyak tumanan ti papasulam no maladaw ka yung opisina yaw. Saan ka kadi amadanagan lakay, tag-alarm akon. Masigurado, asaan akon amaladaw inton bigat. Bakit? Agriing kan? Agriing kan, nagununin di alarm mo. Agriing kan? Bakit? Anay ko! Apay nga agsipat ka ngay! Nagsakit! Ay, naladawak manan! Nag-alarm ka mang, saan ka mo'y tabi mangaw? Siyak may tinakaring. Kunak ariingan na, kita man di oras. Pasado alas 8 na. Naladaw ka na talaga. Mangan ka pa'y, sakbay ka asumrag ijay trabaho. Ay, saan? Mala, makaamu ka nga raw. Manang Elma. Ay! Nalpas mo ka din di trabaho? Ay, jak pa'y narugyan. Agrita tsak pa'y but, ayan na ni manager. At the meeting na. Nasaya at matawan. Sakting bilin na mangkita ka nagiti maladaw. Apay asika. Ay, agore nga raw tag-trabaho akon. Ay, report ko kini manager, analadaw ka. Saan batan? Sikakit di imod. Apay kumasaan? Sakmat ti maungtan. Saan mo ang i-report? Malagip mo ka, dida in-order mo kanyak adjudoran. Di mo pa'y matintad. Adan si Mang Putan. Nagapupay ngamin iya Middle East. Iso anabayag kasi Mang Put. Ay, di mo yawawan. I-report kalatak ni manager. I-report na klata ka de? Oray ibagakan ka, saan mo abayadan di in-order mo? Kahit mo asawan? Ilibre? Pasurutak pa ikit na iti kalugong kan sapatos. O, madi ka pa'y. Sige. Ay, saan ka nga i-report? Sige, agtrabaho ka nga ro tan. Mabalin nga ituloy ko pa iti agritats. Ay, wun Ay, ngam na eh. Kalpasan na nagritats ka. Agtrabaho kan Ay, daytan samot nagretretats ti inar-aramid mo, Manang Elma. Saan mat si kamot? Mangan takit din taamom no anya ti planok inton madamdama. Anya ti planom? Kidayan ka man? Anya? Kisayak day takiday mo tanay nagpuskulan. Tila plan-planuam. Opisina ditoy ayan tayo saan aparlor. Ada ngamin in-order ko iti online apangikat iti kiday. Kayat ko apadasan kan kata electric day jay. Ay,
labasan. Ung tanak tupay ngay ni Mario. Mas daawak man iti daydi a Mario. Sekretary lang ni manager. Kasla sinon ngagsita ka dagiti empleyado. Iso nga ro timbili ni manager nga agbantay ka dagiti empleyado. Apay, sinita na ka? Wan. Urayak lang nakigtot si ka. Madama ak nga agritretouch idi kala at anagbanni ka sa iti sangwana. Kat, inong tanak ka? Anya nga iti kunana? Mabalin ayabot nga ong tanak. Kunanakit diya nga ituloy ko kano ti agritouch. Aus? Anya nga iti naramit mo? Amumlatan intuloy ko ti nagritouch. Dagito'y duwang alarm clock dito'y lamisaan. Apay, salud-sudang pailaan kat makitkitam lang arudan nga alarm clock. Nagataon nga alarm clock dagito'y. Kasi daawam ko ma. Para niya dagito'y aya. Tapno makariingak iti masapa Anya ko mati nakaskas daaw dita. Wen angam apay urela dua. Urela talo ko tadakasit pa yan to alarm clock na ito silpon ko. Nagadungayain. Agasem ngay day ta talaw. Nagtagarin ngay da kita nga alarm clock iti parbangaw. Anya laki day. Ilma, agring ka. Ha, di alarm clock ko ngay. Apay di mo mangmangag. Agigiddandan nga gununay. Ay, aywan. Nakariing akon. Awanin naladaw ka manay. Anya? Siyak, tinakaraing anasapa, gapo ka na kitang alarm clock. Iso anapahan akong naglutaw. Kit ita, nakaluto akong, agun uni dalata. Angam sika, nakaturog ka pa ilang. No kasta, naladawak manan. Humay ka man dito kay Mario? Apay, sir. Kunam asaan na naladaw ni Elma, iti awanak. Ay, saan mo talaga anala sir? Ado, ti mangi magbaga analadaw kanyo apirme. Ay, sakti patsin nyo. Tasakti binilin nyo. Anya ti makunayo, iti daytoy abaro a sapatos ko. Oh, bagay ko kade. Bagbagay mo. Pudno dyan baga ni Manang Elma kanyak. Bagay ko talaga ti kastoy abran kin kulay. Ewan gayam. Nagatanga miti dayta, tagumatangak mamet. Umapal kayong samot Ni manager talaga. Oh. Ane, sino jay kasarsarag na? Ni Manang Elma. Sino kumapay, boss? Ha? Ne? Anya ti orasan? Alas 9. Ha? Italang nga sumrag? Naladaw lang mo't basit. Ay na, aguray ka man. Kasaritang madamdama. Sumbatak pa'y dahito yung mauawag kanya. Mariaw, anya jar aribungbungan da yung opisina ni manager. Tinawagan da ni manager. Mayakar ka no di main office. Mayat man. Ne? Apay nagkatawa ka. Saan ka di arumbang nagkatawa? Awan ton timang sita kanya. O saan mo ka di adamagan? No, asino ti simukat king kuana? Ay, wala niya. Asino nga iti simukat kan kuana? Ni Ma'am Dilayla. Aniya? Ni Dilayg? Day kaabay ko di ta opisina. Shh! Saan mo nga itutudo? Iso itan ti manager tayo. Ken saan mo nga awagan iti Diling? Ta itipod no anagan na, Dilayla. Kasano ang mapasamak na ita? Idinto ta, mas nabayagak pa'y nga amang ngam isaw. Ay, dodoogan akong ditoy. Saanak pa'y ana i-promote. Day, apay nga ibakay, tadi mo magkinisayan day ta kanam. Saan ka di anaimas day ta ginatang ko abo alit son? Awan ganas ko amangan. Ay, kadi nakitaan iti nasakit Pinagbigyak lang aro din tikid daw mo alitson. Ita, makaungit ka pa ilang may. Amaw ni Diling ang katrabahwak. Nay, apay naikat ka din iti trabaho na. Kaslawan to mga minta mamuna.
Nai-promote. Aya, nai-promote ko nam. Iso, ti manager may. Ay, di naman rabakin iti kasta bakay. Manon atawan ko iya kumpanya. Iso okay din ti promote da. Anya laki din ti kastuyan. Kasanwa na pasamak na ita, kit inaldaw ka mo ta sumsumra kanya trabaho. Iso, ti awagan da iti ma'am. Makapaawan na talaga ti ganas amangan na ita nga impadamag mo kanyak bakay. Bad news na ita. Talaga bad news. Bakay, ayan na nga dagiti alarm clock mo, nga uray ladwa. Dinadaol ko pa din Uray maladaw ka na sumra, ginton bigat. Di magayam diling ti manager yawn. Makapaawan ganas. Apay, gaputan ni diling ti manager yawn, uray maladaw ka na sumra, ginton bigat. Ay, makapaawan ganas. Uray asino mo't talaga maawanan ni ti ganas. Kanya nga ti mararamidan na, dahi ta diling. Siya kumati na i-promote. Ito ay, rumba nga si ka. Adayo na lalaing ka nga may tinadya diling. Iso abay amon, uray maladawak amariing inton bigat. Ay sos bakay, awanan ti mangring kanyak. Maturugak ang inggak kay kayat kaw. Ay, nagmayatan. Nakaol ulimag. Awan timang sita kanyak, uray maladawak. Agsagay sayak pa'y kalpasan ti panagtimplak iti kape. Sakto ag retouch. Agtrabaho akto no pasado alas 10. Nimot diling agayam ko ti manager, Ay, nagmayatan timbangan dito'y aircon nga opes. Awan ti umay mang sita. Naawatan dak mo siguro na. Good morning, Ma'am Elma. Umay kata manganta. Ay, nanganak ko. Kan may sa aldawan. Umay ko lang iyawat da ito yung memo para king ka. Memo? Apay mamemo anak? Basaham latan Ay, aguray ka tag chismis tapay man. Sige, mapanakon. Narigatan ti mamimuhan. Seryoso ka? Uwan, ma'am. Kasla ka seryoso ti baro a manager. Unay kamot ng taminimuan nakpay mo't. Kasla saan ta nga agam-am mo? Unay kan? Agam-am mo ta. Angam dito opisina, sa bali mo ta nasalitaan, manang Elma. Nagbalin ka lang ang manager. Si mabali mo ta ti ugalim. Ay, saan ka nga agsaw iti kasta? Tamimuan ka manin kunaktumat. Unay kamot tan? Maiparitan ti maladaw. Maikat ka no maladaw kan tumanan. Ay, bagay na bagay mo na ita skirt mo Ay, sana ka maalay ti kasta nga style mo manang Elma. Oray ibaga, abagay mo na ita sapatos mo? Surutam tilintag no di mo kaya ti maikat. Bagay mo, day takulot a buok mo. Ay, ikatan kan talaga. Bilangan ka. Maysa! Ay, suren. Si kamat, saan kan amang angaw? Mala, inak man lag trabahon. Kita tuman di output yo? Ay, wan ma'am. Ay, grabe matikin na istriktonan. Salbang. Ay, agring ka. Agring ka na. Nakaringkan? Ay, nagsama pa yabakay. Bumangon na kuntane, narigat ang timala daw. Kunang man nun ni diling ti manager yawn. Ay na, perme, ti kina-stricto na si ka. Agnagam ka nga ron ita na bakay. Kahit agunay ka nga ron na. Tasyak, maturog akbay. Saan ka di amapan nagluto? Ay, sikamot din na bakay. Manipod ita, sikan, ti masapa ang marieng, kan agluto iti pamigat. Nagmayatay na biyag ti kastaw. Ay na, nyalaki day. Bueno, papagayam. Ditan, tinagibusan, ti may sama na napakasaritaan, iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat,
ni John M. Isagsagot ka na kayo ti Dan March YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay panang tarabay.